Benz zirashojora mu mifuka. Nimba atari pesa hamagara amaboko. Hello guys, nizere ko mumeze neza, mumeze fresh cyane aho muri hose. Guys, narababwiye this time back, ndabasuje aho muri hose, wherever you are. Hi, nizere ko ibintu ari sawa cyane. Guys, noneho muri iyi minsi nyine mwabonye video ya my wife ko uko nyine bihagaze. So rero hari akantu karimo ngo sinzi ngo kirekwe, ngo kwifuza ibi, ko kwanga ibi, ko kungora, ko kundushya. Mana yanjye narumiwe muri iyi minsi, narumiwe kweri. Ubu ngubu ewa abantu mubyara kugeza ku bandi 10 bubahe cyane. Hanyuma rero ubu ngubu ntagira izindi story ngo ashaka ibiryo bimeze bite. Arashaka umuceri n'ibishyimbo cyangwa n'inyama. Ibyo nsanga birahari ni nabyo bitetse. Ngo wapi ngo ashaka iby'iwabo. Agiye gufata fone, agiye guhamagara mama we nimba ari serious. Noneho ewana reka nze mbibereke ubundi mwireberayo ayo tumazemo iminsi. We kurya kuraha, kwiyenza kuraha. Umva aribyo ushaka iratoka hapa nione mama. Ukeneye umuceri? Iyo kondisiyo ni danje. Ufite nimero yiwe? Bakwishyurira umumotari. Nagiye kuyibana hano ni hafi. Ujye uhamagara kandi wahamagara. Byatsi ntigashaka ejo n'ejo bundi utazanyihakana. Ko utigeze undusha mu mutwe gutya. Ukeneye ibiryo bivuye hehe? Hebu wacha nichukue namba nipigie mama yake afanye delivery. Ubwo uzi ibyo batetse cyangwa urabategeka? Urabategeka? Ngaho fata uvuga akavido nkohereza mama wawe. Kama Ma nyama z'idolari 20. Go serious man. Ese hano nta muceri ari jide? Hari umuceri? Umuceri urahari? Hari inyama? Ushaka iki kindi? Igipepo kiragwira. Kubera icyumva ari muri inzu, ukorerwa muri iyi nzu se? Muhahiraho abandi badahahira? Acha ujinga. Aho niho kandi tutarimo twumvikana. Ndio toka hapo. Aho niho tutaza twumvikana. Si wowe unataka ni anataka. Ubwo sa kuvugiramo ni daimoni. Hoja ni gute nta kuntu umwana uko se ni gute ko uhita uvuga no umuceri niho ngo bishaka. Mwese urarwaye ngo ari muzima. Ari muzima. Reka bakwarurire mwana. None se nibidakunda biragenda bite? Nusanzwe iwanyu niba kubwira ko bidakunda ndabigura. Icyo udashaka ni ibyamunutse, icyo ushaka ni iby'iwanyu. Okay, sawa rero. Ndakumvise wihangane.
icya mbere simpamagara iwanyu, icya kabiri nta faranga mfite zo kuja resitora, so ibintu nibide urarya nkaburyo upfa ngaho ndaguhamagaye. Niko biragenda bite? Mimi niko na shughuli na wewe. None nibidakunda ibiryo ukeneye biri hano mu nzu, naho nubura ibyo bindi ushaka. Ayiwe turaseka amenya akagowe ngo urashaka umuceri wa hehe? Si wapigie? Naona simu. Ma. WhatsApp ni igifoni ndaguhamagara ikanga. Mama yitagera. Wewe. Sasa. Unapika nini? Askari kuna njaa. Nyama mufite? Niba ukeneye kurya ibiryo byayo. Gahinde. Huku anapika chips. Pika mchele na chips. Alafu shosha ananiambia mchele tu. Sasa mbona mnasema mmepika mchele na mbosho pekee? Hamtaki kunipea chakula? Nikuja mnipee. Imagine guys, ibyo byose avuga birahari. N'ifiriti iri gutera ibiryo byo kwa shasha. Uriye nakanga ko ndasaba udatetse. Ntabwo nkeneye mubisi urahari hano mu mufuka. Nkeneye umuceri utetse n'ibishyimbo bikaranze bimene hejuru. Imyaka myinshi yo kugira ngo ndashaka ko kurya aka kanya gusa. Ariko muteke murambwira neza. Ma. Kange. Nisi tuba tunamutari. Singibi biryo. Uri serious ushaka impuzo n'ibishimbo? Cyangwa hari ibindi waba usobanura tutazi wenda mubizirana n'umukecuru? None ukuntu umuceri n'ibishimbo gusa? Ushaka iki wariye nshaka hehe? Kwa mana. Amatsiko kureba ko biza ko. Ariko kuragira ndemera neza ko ari umuceri n'ibishimbo utegereje. Wabona hashitse pizza naje ndi kwipompa bino. Ese kwipompa bitakeneye. Nayenda bikeneye ariko se. Utwizera ko ari umuceri n'ibishimbo? Ayashi. Shyiramo
Nini kweli kandi bibaye naguseka naseka namerewe waryohereje. Ega muri rabaza agaciro k'ibyo Njye nta gaciro mba mfite rero. agaciro bahari. Wayivuza nk'izozo rwose. Nabutesi. Numvise ko arabutesi. Nasikia. Wategereje umuceri. Mvuga umugani bavuze urantuka ngo icyo yanze. Icyo yaze. Umuceri uramutse utari bamwanga. Ni ukuvuga ngo zirazikeneye. Kiego komana. Uyu muntu ategereje inkoko na pizza. Cyari cyonze cyose umuceri n'ibishyimbo kabisa. Simpamenya neza. Tegereza urabona. Kankoreho bukiya sheri. Fundura mama wanje. Menshi sana. Menshi sana. Ibyo ari byo byose bifite amatsiko kuko ushobora kuba ari ibiryo special koko. Special yanakubika umuceri n'ibishyimbo. Niri wawe arakumva. Muri izo nzu birimo. Fundura nawe. Kimbia si ndio hiyo fork. Endo lete kijiko. Matsiko. Umugabo umwe yabyaye umwana amwita Matsiko. Yari yahuye. Yaguhaye iki? Kaburiya wasanga ibyo wasabye atari byo wasaba. Mugane wa mukecuru ngo iyo si ile. Ni nkaho ibyo wasabaga atari ibyo nibire. Harakisha dadi. Harakisha leta kijiko. Uzanye bibiri nawe urarya. Yabona kura. Niba waje kubara amazi ufungura sha. Natwe wasanga biri burangire turiyo. Mukecuru rero nawe yabonye nkaho ibyo nasabye atari. Ntabwo byumvikanaga kweli. N'ibiki se yashize? Aha aguhaye. Asanga ari akaboga umusitari wa. Bari bahanuye ni nkaho ari gahera bakuriye akara ngo ukunisho. Bana njyewe mimi yomba mbosho. Mashi. Niambia ati hakuna nyama. Magana mugere kabera muki. Guys, mumbwire ubu nubwo kwa mama we cyangwa yarazi icyo kwa mama we batetse exactly. Ariko igitangaje hano naho inyama zari zihari. Ntabwo ari muyumva neza uburyo. Bani ndiyo shibangi kijana. Cyari gutera murumuna wa Pete. Numvise ngo niyo hawe urya amaye n'ibatse ibiryo. Guys, mumpe comment ibi bintu byo kwifuza ngo ibiryo byo kwa runaka. Aducubwa turimo. Serious ngewe. Kuko by the way, mbere yose sinajyaga mbyumva nimbaga ko nabaga mpuze ndi imihanda. Sinajyaga mfubande bagute. Nashimira mukecuru kuri kamera. Reka namenye ko abishutinga kwirenza. Mushimira kuri kamera. Thank you ma. Mushimira kuri phone. Arasetse umunsi wose yari hanunye ameze nk'intuza. Abatagira abanyina hafi bihangane. Ahubwo nawe kuba umufite niyo mpamvu wigira
Ushatse namwambira umutsima agatambuka bakahunzanira. Noneho rero guys, reka nze mbashyireho indi video. Afite muramukazi we hariya. Muramukazi we yabaye komisiyoneri. Agenda amushakira hari amaresitora ya make. Mumbabarire iyi video nayo mbihuze bigaragaze karabaye. Yiwe. Ndashakiraho ibiryo biryoshye bita. Agenda gushakiraho ibiryo biryoshye. Reka mbereke ntuza yatujyanyemo. By the way hari ibiryo biryoshye kandi byamake koko. Ejo twinjiye mu nzu dusanga bafite inama ikomeye. We na muramukazi wiwe. Yo kujya kurya ngo muri resitora ya make, reka nze mbibereke. Oya waranyumije muri iyi minsi kabisa. Nimba udatwite babiri nzarekarama kweli. Serious. Mama ntiyababyaye cyo ngenderaho mu buryo urya, mu buryo ubushaka ibiryo. Guys, murebe iyo video, mukore subscribe, comment, ndababwira. Gukunda